grupo Ibarrakaldu ensayaba aquí en los locales debajo de la iglesia y en el tiempo bueno ensayaban lo que es en la parte de atrás del patio, lo que ahora son las escuelas infantiles, y yo vivía enfrente, en el edificio enfrente, entonces yo oía el chistu que estaban ensayando y pues me acercaba y me ponía allí a ver los ensayos un día, otro día, y de repente un día que estaba allí viendo cómo ensayaban, pues me dijeron, ¿quieres bailar? Y dije, sí. Y tenía 6 años y bueno, y empecé a ensayar. Así fue, porque oía el chistu, me acerqué a ver qué pasaba, les veía ensayar y me incorporé. Intzan dantzetan hasi zen eskolan, gure dantza eskoletan deitzen zen programa baten bitartez ematen ziguten extraeskolarra zena Lasiebe ikastetxean, gerora Gurutzeta ikastetxe bihurtu zena, eta han eman nituen 3 urte, eta laugarrenean gure monitorea edo zanak pare bati esan zigun dantza taldera etortzeko errekaortura, naiz eta bera Amaia dantza taldekoa izan, baina guri hurbiltasunagatik errekaortu segokigun, eta horrela hasi nintzen, hasi dantzan 5-6 urterekin, eta errekaortura etorri nintzen 9-rekin. Niko goratzen dut, herriko plazan edo anaien parkean zeuden erromerietan joaten nintzela nire amarekin. Eta ni ezer dantzatu barik eta ezer jakin barik sartzen nintzen eta egiten nuen alnuena. Eta 7 urterekin esaten zian nire amak, baina apuntatuko zaitu dantzatalde batera. Jo, que no me gusta, que no sé qué, no sé cuál. Eta 10 urterekin esan zian, apuntatuko zaitut. Apuntatu ninduen eta 10 urteetatik gaur arte, nire amak behartuta, azken finean bihurtu da gauza guztietatik aldentzen edo errajatzen dauen zeo zer. A ver, históricamente, cuando hace 60 años se fundó el Ibarrakaldu, pues fueron también aquella gente, los pioneros en iniciar las fiestas populares del barrio, en recuperar tradiciones como los coros de Santa Águeda, el olenchero, todo el tema cultural en aquellos años se movía en lo que es en el Ibarrakaldu, pues porque no había tampoco otro sitio. De hecho, nosotros siempre recordamos, ¿no?, que el Ibarrakaldu no nació como un grupo de danzas tal cual, era una casa de cultura, había una sección de montaña, de micología, de halterofilia, de cineforum, y estábamos los dancharis también, ¿no? Entonces, ¿qué ha aportado? Pues que toda la gente que tenía inquietud por hacer algo en el barrio, pues estaba un poco focalizado en el Ibarrakaldu, porque era, bueno, pues el que tenía unos locales y los ponía a disponibilidad de la gente del barrio, ¿no? Y entonces yo creo que la gente del barrio hoy en día todavía eso lo sabe y lo manifiesta, porque cuando sales a la calle sabes que, los del Ibarra. Bueno, a ver, asuntoa da, auzo honen dinamizazio kulturala oso eskasa dela. Kulturetxea daukagu orain, gure lokala oraintxe kulturetxean bertan dago, baina kulturetxean egiten diren gauza asko egiten dira bertan, barruan egiten dira, ez dira kanpora begirako ekintzak, ez dira iristen auzoaren parte askotara. Eta duela nahiko 8 urte, dantza taldean ikusi genuen, asetu beharreko batzuk zeudela auzoan, ez? Pues batetik umen aisialdian, gut tailerrak antolatzen ditugu, ez bakarrik euskal dantzarekin zerikusia daukatenak, baizik eta artisautzarekin, edo eskulanekin, edo euskal kulturako beste hainbat konturekin, ez? Iaz orain adibidez etorri zait burura antolatu genuela, solstizioaren bueltan, mitologiari buruzko hitzaldi bat, ez? Horrelakoak ere ekartzeko. Orduan, euskal dantza ardatza izan da, saiatzen gara beste hainbat kontu ere ekartzen auzora. Adibidez, hizkuntzarena ere bada gauza bat, auzo hau ez da, edo auzo honen ezaugarrietako bat, segurazki ez da izango Barakaldoko euskalduna dela. Baina bagaude euskaldunak bertan eta euskara ere erabiltzen dugu gure ekintzetan pixkat hori ere aldarrikatzeko eta kaleetan ere hori ikusteko auzoan. Santa Agedan, Santa Agedara igotzen gara, baina Santa Ageda besten dugu ere auzoan. Inauterietan egiten dugu herriko plazan 4 dantza taldeekin batera, baina gure auzoko inauteriak ere baditugu auzoko jaiak, auzotik musikarien kale jirak,
auzoari bizia ematea. Guk antolatzen dugu olentzero, antolatzen ditugu inauteriak, agate deuna, antolatzen ditugu dantzaldiak urtean zehar. Muy importante, después de las fiestas del barrio en octubre, dentro del año es pues, el Festival de Folclore Interpueblos que hacemos en el Teatro Baracaldo en diciembre, que ya llevamos 28 años o así, y ya es una fecha también, una actividad que la tenemos ahí marcada como para siempre. Dantza taldearen parte izatea, familia baten parte izatea da. Denok ezagutzen dugu elkar oso txikitatik, adibidez ez, aurten anekdota moduan edo duela bi urte ezkondu zen kide bat, aurten ezkonduko da beste bat, eta horri nik biberoia ere eman diot. Ez? Eta azkenean auzoan bizi izan gara, elkarrekin bizi izan gara, elkarrekin hasi gara, eta orduan ez da bakarrik dantza. Dantzaren inguruan mugitzen den guztia, eta pertsonek osatutako talde bat baldin bada, azkenean familia bihurtzen da. Que somos bastante, no sé si llamarlo familia, cuadrilla o un híbrido entre familia y cuadrilla, ¿no? Que eso es un poco que nosotros Somos también... familia, que nos tiramos del pelo. Que es algo que también nosotros insistimos mucho a los jóvenes, ¿no? Y a los críos, ¿no? De hacer las cosas en grupo, ¿no? Porque si aquí cada uno viene a modo individual, vengo, ensayo, bailo, me voy, pues no, eso no hace grupo, ¿no? Y es algo que nosotros sí que intentamos eso, cuidarlo y transmitirlo, y creo que de momento lo estamos consiguiendo bastante, ¿no? Porque de hecho luego dentro del grupo se van formando cuadrillitas, entonces quiere decir que sí que es también un punto, ¿no? Un lugar de unión para la gente, no solo para bailar, ya has hecho amistades, has hecho grupitos, y de ahí pues intentar hacer el grupo más grande. Hori, badakigu Euskal Herriaren herrialde bakoitzan badagoela nortasun eta dantza karakteristiko esango dugu bat. Eta nik uste badela Euskal Herriaren muina edo Euskal Herriaren bizkarrezur hori, bere dantzak, bere tradizioak, bere errituak, bere musika, bere instrumentuak direla, eta hortik tira egin behar dugula. Eta nik uste bizkarrezurraren ezurtzo bakoitza dela edo dantza bakoitza edo herrialde bakoitza. Esango nuke gure nortasunaren parte importante badirela. Leku askotan dantza eta musika erabiltzen dira aldarrikatzeko nor garen eta zer garen. Eta horren bueltan uste dut, bai badirela, ez dakit bizkarrezurra diren, baina ezurduraren parte nagusietako bat, bai. La gente un domingo de repente sale a comprar el pan y oye un chistu en la lejanía y dice, joder, esto es nuestro, ¿no? O sea, lo notas como algo intrínseco de tu pueblo. Guztizados, nik esango nuke aberastasun hori dela, gurea sentitzearen muin edo gurea sentitzearen maitasun hori, kutsu hori dela gure folklorearen gauzarik ederrena esango nuke bai. Naiz eta leku zehatzetan dantza zehatzak egon, dantza horiek Euskal Herri osoan egiten ditugu eta Euskal Herri osora iristen dira, eta nahi gabe batzuetan ere gure plazetan aldarrikatzen dugu euskaldunak, nafarrak, benafarrak, zuberoarrak edo arabarrak garela, ez? Eta uste dut horrek ere nolabait pisua ematen diola naziotasun horri, ez? Pertenentzia aipatzen denean ere, dantzek hori ere erakusten dute. Importante mantenerlas, enseñarlas, yo hoy en día diría también de protegerlas, porque estamos en un mundo muy diverso, muy globalizado, que sin desmerecer de que cada pueblo tiene que tener sus raíces, sus costumbres, yo creo que nosotros tenemos que seguir enseñándolas, cuidándolas, protegiéndolas y dándolas a conocer para precisamente seguir recordando que hace muchísimos años la gente hacía esto, bailaba de esa manera, se vestía de esa manera,
tocaban los instrumentos que en ese momento tenían accesibilidad. Y que hace no tanto no pudimos hacerlo. Claro, entonces... Uste dut bai tradizionalak direla, baina tradizioak ez du zertan esan duela 500 urte egiten zen gauza bat zenik, ze tradizioak eta ohiturak egunez egun egiten diren gauzak dira, ez? Gu ere orain ari gara sortzen ditugun dantzekin edo egiten ditugun moldaketekin edo berreskuratzen ditugun dantzekin ere ari gara tradizio berriak sortzen eta batez ere hurrengoi irakasten. Orduan, uste dut mantendu beharrekoak badirela eta indartu beharrekoak esango nuke. Ze batzuetan folklorea aipatzen denean ematen du bigarren mailako kontu bat dela, ez militantzian ere, ez? Militantzia kulturala egiten baldin baduzu bigarren mailakoa izango balitz bezala hartzen du jende askok eta ez dut uste. Lehen aipatutakoagatik ere, ez? Gure nortasunaren parte ere bada nola dantzatzen dugun, nola hitz egiten dugun edo nola jolasten garen. Gauza asko dago hor. Eta uste dut, dantza taldeek ere lehen aipatutako pertenentzia horren baitan, ez? Komunitatea egiten dutela. Auzoetan nortasuna lantzen dute, baina herri mailan ere, ez? Barakaldon 4 dantza talde gara, bakoitza bere auzoan, bakoitza bere errealitatean, baina 4 artean ere uste dut lan politak egiten ditugula, politagoak egin ditzakegula, segurazki, baina uste dut ere komunitatea sortzen dela, ez? Eta importantea da Euskal Herri mailan ere halakoak egote. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? El que no se pierda estas raíces, estas costumbres, nuestra cultura, nuestro folclore, que las nuevas generaciones lo sigan aprendiendo y lo sigan manteniendo. Bueno, ez dut nagusiena, gure erronkarik nagusiena badela biziraupena, eta horretarako behar duguna da jende gaztea, gure gana etortzea, umeak baditugu, baina denok dakigu ez, beste hainbat arlotan bezala, adin batetik aurrera beste batzuk izaten direla lehentasunak eta batzuk geratzen dira, baina beste batzuk beste asko joaten zaizkigu. Eta batetik hori esango nuke, ez? Jarraitzea horretan. Eta bestetik mantentzea babesa. Guk beti esaten dugu oso babestuta sentitzen garela auzoak beti antolatzen ditugun gauzak, egiten ditugun dantza ikastaroak, egiten ditugun gauza askotan, auzoa beti izaten dugula atzetik, ez? Eta uste dut hori ere badela. Eta bestetik, bebai, esango nuke gure erronketako bat dela Errekahortu auzoa aldarrikatzea Barakaldo mailan. Ze, bueno, pues badenok dakigu Barakaldo herri bat dela, udalerri bat dela, baina herri askoz osatutako udalerri bat da, eta bakoitza mundu bada. Eta askotan ez daukagu ordezkaritza hori Barakaldori begira, eta ez dut esaten gu garela ordezkariak, baina bai batzuetan paper hori betetzen dugu, eta orduan uste dut erronketako bat ere hori dela. Neska pilo bat ditugu eta hori ere oso aberasgarria da, baina mutil gutxi ez nuke izango, baina justuak. Eta ez dakit nola edo zergatik gertatzen den hori. Agian futbola gehiago erakartzen die edo. Yo no sabría decir nada fijo, concreto, cuál es el motivo, pero tiene que haber varios. Uno, por lógica, hay más mujeres que hombres, ¿no? Hay no sé cuántas mujeres por hombre en el mundo, ¿no? Dicen algunas estadísticas, y eso puede ser una de las razones. Y otra es también que ahora igual se aprecia menos, pero yo sí que lo viví hace unos años, que parecía que bailar, pues esas cosas del sexo, ¿no? También, que el bailar era como más cosas de chicas quizás, ¿no? Entonces esa puede ser otra. Y luego que sí que es verdad que el tema deportivo también hoy en día está cambiando, ya las mujeres, las chavalas hacen muchísimo deporte y de distintas disciplinas, pero sí que es verdad que los chicos a una edad determinada, ya cuando empiezan 12 años, tal, se declinan más por esas actividades. Entonces, pues va sumando, o mejor dicho, va restando de cada cosa, y entonces puede ser que esto. Beitu, adibidez auzo honetan, aisialdirako alternatiba bi daude, holan handiak. Bata da dantza taldea eta bestea da futbola. Bi daude, ez? Da ordan mutil gehienek, eta badakigu gizartea horrelakoa delako, futbolera jotzen dute. Agian dantza egiten dute, txikiak direnean, gurasoek ekartzen dituztelako, baina 11 urte dituztenean, bapatean, txapelketak, ez dakiz zer, kategoria, ez dakiz zer, eta uzten diote etortzeari. Ez dakigu zein den arrazoia, egia da asko gero bueltatzen direla.
ja nagusiagoak direnean, ja beste ibilbide bat egin dutenean, bueltatzen direla, gustatzen zaielako giroa, gustatzen zaielako berez dantzatzea, baina ez dira geratzen tarte horretan, ez? Con chicos, chavales que igual empiezan desde muy chiquis, igual demasiado chiquis, y luego cuando llegan a esa edad de que ya hacen deporte y tal, lo dejan la danza, y después, pues igual a los de veintitantos, sí que hay algunos que se han incorporado y con más edad. A nosotros también tenemos ejemplos de gente que se ha incorporado después de haber estado sin bailar 20 años, que se ha vuelto a incorporar. Pero tampoco son muchos, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pero sí que es verdad que ese ciclo a veces también pasa. Gaztelaniaz gaizki esan da badago ere, mal de muchos consuelo de tontos, ez? Duela pare bat aste izan genuen Bizkaiko dantzari eguna, eta alde batetik postekoa da, adibidez, dantza bezalako dantza sorta batean, gero eta emakume gehiago dagoela, eta hori postekoa da, baina tristatzeko modukoa ere bada, horren arrazoietako bat dela, gero eta mutil dantzari gutxiago dagoela, taldeetan. Eta ez dakit zein den arrazoia, gustatuko litzaidake, baten batek asmatzen baldin badu mesedez, esateko ea konponbidea bilatzen diogun, eta baina ez dakigu zein den. Esto es a nivel global, ¿eh? Nosotros que viajamos por todos los pueblos de España, algunos de Europa y por ahí, vemos que nosotros nos podemos dar con un canto en los dientes, aquí bastante en Euskal Herria, porque fuera de aquí, o sea, casi el 90% son mujeres, son las que están manteniendo el folclore y la danza. Euskal Herria munduan konparatuta Euskal Herria oso txikia da. Eta txikiak izan da laguntzen gaitu txikiak direnekin bate egitera. Eta holan bat egiten dugu hori izan dakoa. Txikiak diren edo herriekin, edo kulturekin, edo kolektiboekin. Eta hori txikiak garela, txikiak elkartuta handiak egin algara guztiak elkarrekin. En esto todo suma, ¿no? Porque de hecho nosotros que hacemos el Festival Internacional de los Pueblos, vienen de otros pueblos a bailar aquí, porque además les invitamos y queremos que vengan, y nosotros también viajamos a su pueblo. ¿Y qué es? Pues al final es un intercambio cultural que, por lo menos a los que estamos en este mundo y nos gusta, pues nos aporta, ¿no? Ver esas diferencias y esas cosas tan iguales que tenemos entre los pueblos cuando suena una melodía y que viene de una misma raíz, de por qué va a empezar la primavera y bailas a la tierra, y joder, igual que en Euskal Herria golpeamos con las maquillas en el suelo y cantamos y bailamos, en otros pueblos, en otros países también lo hacen, pero pues de otra manera. Y yo creo que lo que tiene que pasar, pues eso, es que la gente que viene, bienvenido sea, que nos enseñen sus culturas, pero que a la vez se sientan también cercanas a las nuestras, y que sea esa la aportación, ¿no? Gurean adibidez, aspaldi sortu zela, ja urteak dira, jai batzordearekin batera hitz egiten eta sortu zela kezka bat urriko Halloween festa zela eta ez dela, ez? Egon ginen hitz egiten eta auzoa utzi geratzen zela, ez? Guraso eta ume guztia joaten zirelako beste leku batzuetara Halloween ospatzera, eta zelan ospatuko Halloween hemen Euskal Herrian Arimen gaua ospatu dugunean beti, gainera nik gazteagoan nintzenean eta juergarako eguna proposa zen, eta bapatean utzi diogu horri ospatzeari, eta hasi gara egiten ez dakit zer hau. Eta horri buelta bat ematen, hasi ginen tailertxoak antolatzen asteburu horren bueltan, eta horretan ekarri genituen kanpoko ohitura batzuk bai, baina ez soilik estatu batuetakoak, ez? Mexiko nola bizitzen duten hildakoen eguna, edo Afrikako herrialde batzuetan egin genituen tailertxo batzuk, eta ikuste badagula bai kantera, bai etorkizuna, bai iragana eta bai gaur eguna euskal dantza eta euskal kulturarekiko. Eta Euskal Herrian nik uste ere badagoela sentimendu bat erakartzen gaituna
horrelako gauzetara. Bai, horrelako elkartetara hurbiltzera, horrelako dantza taldeetara hurbiltzera, horrelako dantza talde batera hurbiltzen bazara da sinismen txiki bat duzulako. Zure herrian edo zure kulturan sinisten duzulako da eta horri ekingo diozulako da. Oroar hartuta, momentu honetan nola dagoen mundua, ez dakit beltza, baina nahiko grisa ikusten da. Nahiko grisa ikusten da, ez? Erasoak leku askotatik datozkigu, ultraeskuinaren erasoa nire ustez batzuk ez dira oraindik kontziente benetan zer esan nahi duen horrek. Baina pentsatu nahi dut gero eta berdeago bihurtuko dugula. Saiatuko gara gutxienez, ez? Horretan jarraituko dugu. Kontua da hori, ez? Bidelagun izan behar ditugun batzuetan ez direla kontziente edo ez dutela kontziente izan nahi, ez? Borroka batzutan sartzeak eragingo lukeelako beraiek dauzkaten eserlekuak utzi behar izatea edo mugitu behar izatea beraien betiko jokaera horiek eta konplikatua da. Baina gustatuko litzaidake pentsatzea ondo ari garela lanean ari garela eta gero eta berdeagoa izango dela etorkizuna. Bueno, también pasa que luego la realidad de cada herrialde es diferente, porque en Vizcaya hay mucha población y hay muchos grupos de danzas, pero si nos vamos a la valla hay muchos menos, si vas a Iparralde son muchos menos. ¿Qué pasa? Que entonces la realidad es distinta. Nosotros vemos que sí hay futuro porque vemos que se hace el el Dantzari Eguna de Vizcaya y estamos 60 y pico grupos y ves que hay cantera, pero cuando se hace el Dantzari Eguna nacional de los 7 herrialdes, pues se ve que de los demás herrialdes no hay tanto grupo, no hay tanta cantera. ¿Qué pasa? Que nos ayudamos y seguimos aportando para que todos los herrialdes tengan sus grupos y hagan las danzas. Pero a pesar de que hay cantera, yo creo que hay que tener cuidado porque lo que hemos dicho antes, y lo vemos sobre todo en el Dantzari Eguna de Vizcaya, que hay muchísimos grupos, pero hay mucho niño, niña, mucha mujer, pero se nota mucho que sí que baja lo que hemos hablado antes de que hay menos chicos o menos hombres. Y hay también que en el Ibarrakaldu quizás no nos pasa tanto, pero en muchos grupos que vemos por alrededor sí que pasa, que también hay un hueco generacional. Aparte del tema de hombres-mujeres, hay un hueco generacional que hay danzaris de 20 y tantos años. Luego ya igual pasas a algunos de 40, tal no sé qué, pero hay una franja que nosotros la vemos un poco floja. Hoy en día todavía al Ibarrakaldu no le está repercutiendo, porque tenemos bastante plantilla en ese aspecto, pero sí que viendo alardes de por ahí sí que se nota. Diogula huts egin gure printzipioetara, gu auzotik eta auzoarentzako jaio ginen eta horri ekin diogu. Gine hasi nintzenetik hori erakutsi zidaten eta horretan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu. Ni oso harro nago gure ibilbideaz, ez esango dut. Egia esan, harro nago egin zutenagatik, baina baita ere egun egiten dugunagatik. Askotan olakoetan ibilbide luzeak aldarrikatzen ditugunean, beti ditugu buruan, logikoa den bezala, hasiera horretan egon zirenak, oso urte zailak ziren, frankismo bete-betean, horrelako ekimen bat martxan jartzea, guk egin genuen, bagatzan Ibarrakalduko taldekoek ere egin zuten, San Bizenten dagoeneko existitzen zen, Lutxanan bai, beste batzuk zeuden, eta hori aldarrikatu egin behar da eta mirestu egin behar ditugu, baina uste dut ere importantea dela ibilbide hauetan ere aldarrikatzea gaur egun zer egiten dugun. Eta 60 urte bete baditugu badela, gaur hemen gaudelako eta jarraitzen dugulako proiektu honetan sinesten. Zaharrekin hitz egiten denean edo hitz egiten dugunean beraiek harro ere daudela esaten dute,
kanpora, ez dakit ez, gure izena kanpoan entzuten dutenean edo hementxe bertan edo zen gauza sume antolatzen denean jarraitzen dugulako, eta uste dut gure garaipenik handiena hori dela, jarraitzea eta mehatxatzen dugu jarraitzearekin. Veo que seguimos manteniendo y trabajando algunas cosas desde el inicio, pues sobre todo que es la danza y la música tradicional, mantenerla, enseñársela a mucha gente, nosotros seguir aprendiéndola y sobre todo trabajar mucho en el barrio. El grupo nació porque una cuadrilla del barrio y sobre todo las madres hicieron mucho hincapié y consiguieron los locales y se puso en marcha. Por otra parte, dicho de paso, seguimos reivindicando toda la vida que en este barrio, en el barrio de Urco-Bagatza, pues no hay una biblioteca, no hay una casa de cultura y que en Ibarrakaldu nos hubiese gustado ser los que lo llevesen a cabo, pero pues esa serie de circunstancias no hemos podido y bueno, pues a ver si en un futuro se puede.